Ni matharaita maria makoretwo makihuthika ni muingi mbara-ini cia kinduriri na mathukangio hindi ya gukungũira muthi wa thayu mwena wa Ola Shapani Narok ya muhuro. Akiaria hindi ya igongona riri, kamishna wa Narok Kaloki ni arutite mukana muhio kuri atongoria undu umwe na muingi uria uthondeka matharaita maya guku akiuga ni magutacukirwo makinya mahiu ma kiwatho. Wewe upatikane umebeba juta, utatuambia hiyo unapeleka wapi? Na isitoshe kuna wale walikuwa wanatengeneza hizi mishale, tunawajua. Mutafute kazi ingine ya kufanya, kwa sababu hiyo kazi imekwisha leo. Ndio maana ya kuchoma hiyo vitu. Tukizichoma leo, hatutaki kuona tena ya kwamba kuna mishale inatembea ama iko kwa nyumba ama iko kwa boma fulani. Charles Were uria wikinyire igongona-ini riri ithenya-ini ria kamiti ya urumwe ni uritie ruhonge rwa NCIC kuruta wira uria kwagiriire na guikia ngono aria maracungira ngui mwena uyu. If any politician incites people around here, don't take to court. Arrest him, uende umwache pale, alafu tuone kama ata face hiyo mkuki. Encourage any politician to lead those who are fighting. Ndio tuone ama she or he will survive that. Kamishna wa NCIC Sam Kona ni uritie atongoria a kiuteti gwithema na miario ingicugira ngui makiria ihinda-ini riri uteti wakiriirie. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtũrakwa nĩ Wambui wa Maina.